Good day, everyone. This is Horrible Bible Reading Platform. Today I'm reading Matthew chapter 12, verse 9 to 14 in Horrible language. I'll be reading Matthew, Uyobi, Royi, Ikwive, Owa, Royi, Iriri, Rite, Ikwene, Owa, Iriri. Ode Vrene 18. Ode Kpo Synagogue re anyị owe ikwe n'ihe okwu ọvụ rugbo bo 18 ayeda none ofori rewo simi okwu be edijana rere ayewo mrasa mu owe ikwovu ọdatake ayene unobe usure uwana ruwo ugegide ovu odavabo shepio ogodo ve edijana rudeje siono owo ikwive ke okwure akpo rogari no ogude erin ofori rihe ru obu riyoma ve edijana owe kwera ọdatake ọrụ gbobona ne rien obonwe ọda gile rien ọda wa rien kere orivena wee kwene eke vovu oturi farisina danyara raje iruru re obu re anyị wokwe wekobiro